Yabo lento leyo yokufa, lento yokufa kwakufanele leyanto leyana kungafi noma ubani esingazi ukuthi uzofa la efemelini. Kwafanele kufike incwadi eshoyo ukuthi khona ofuneka ahambe manje. uNkulunkulu uyamfuna, uyabo? Bese ifamily ihlala phansi iba ne-meeting ukuthi okay, ubani esidecide ukuthi akahambe. Inzima lo decision kodwa kwakufanele kube njalo. Sithi okay, lo udawa kakhulu la ekhaya. Yabona nje uvuka ekuseni ayodakwa abuye futhi edakiwe inini. Asivoteni abathi akuhambe lo. Akuhambe lo. I-country ngabe iqoqeke kabi kuthiwa yilo ngiyakwazi ukuthi ahambe lo. Uyasonta lo. Uyena umuntu osontayo wazi uNkulunkulu la ekhaya. Uyena umuntu osasibhekile lo udawa kakhulu. Akuhambe lo. Kwakufanele kube njalo kulento yokufa le. Ngaveli nje kufa umuntu singazi.